Kani kedai ke Akashwani Shillong ke khubor ban Pulero Richmond Kharluki kimat bakongsan jago khubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kari Ulong baka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue kedai gelenti bakam phala ban peniran bentai ki samla hakikam penroi kari. Hadirin ke jingshlei ha ke kram doyong ha rangso lala ban no ya lai teli gimet nen kesngi. Bar ke jing pen krek ban penlong ya ke Meghalaya Games ke bahan Rio Hajawai kalaya caprang. Ka khubor ke babnia. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulong baka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue kadai gelenti ke bakam phala ban peniran bentalang ya ki samla kari ha ke jingya lenti jong ki kampen roi kari. Menteri Rang Bado hanin kesngi ulah keren capang ke artikel belatho da Menteri Kena Ketenat Youth Affairs and Sports Uraksha Kharse ha ke National Youth Festival Arhajar Arpusan. Ulang bagane program kawat kilat ban peniat bat kentio kabor ka jingnang terekam bat ka jinglong nong yalam ki jingmut perkat berang samla kenang ban poch kathong jongka Viksit Bharat. Ha ka jingrakhe ka National Youth Day mentagasngi Menteri Rang Bado ni shimpenta ha ka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Arhajar Arpusan ha Bharat Mandapam ha New Delhi. Yagi samla be shimpenta ha ka program la jet na kelengkari lengba ka Viksit Bharat Challenge. Kini samla ken peniru igirukam penuandor jengki halor ka jingi jingai nagbenta ka Viksit Bharat. Ha Asam hadien katto kanisngi jong ka jingja ka besngosi ha ka krem doyong ha rangso. Ka kenhuan pelat kalala bansei ya lai teli kimet naga krem henin kesngi. La ban pen mahang ne ba kinong ti doyong menha ka step sginengkong kila sakut hapo kena kram doyong ha rangso ha ga distrik Dima Hasau hadin ba ka ka batut kensan kala penslay kena kram doyong sasan ngut kinong ti doyong kidang ja hadu menta unong ai kubor ka Akashvani uliatho ba kishipai ki rengkau ka National Disaster Response Force ka State Disaster Response Force ka ONGC ka Coal India bagi bor peniat distrik ke trei lang banyo osei ki met jong kinong ti doyong ke bedang sakut hapo ya arngut ki breu la kem ha ka bedai bat kene ke jingja Iwei kelong berang shpo benai kerta ilayo yuk nyang jingpang Human Meta Pneumovirus HMPV balkani ke jingja ke benengkong mentak ayom ha gejala asam letu kitolong kubor nen kesngi. Ini kelong idang don hapo ka jing sumar ha Assam Medical College and Hospital ha Dibrugarh bat ila khamkot menta. Superintendent ke Assam Medical College and Hospital Dr. Dhruba Jyoti Bhuyan uliatho balawanra ye ini kelong cha hospital la sau sengi menta hadin bila don nikidak kishin jong kejingpang bayong clear. Dr. Bhuyan uliatho balapha ya kinong muna sya ke Indian Council of Medical Research ban pha test ya ke flu bat kejingpang ke bedai bat ke flu. Kasngi ke baar nen kasngi jong retreat ka kenhuan menteri ka jela Meghalaya kala saki yagi menteri sarkar bat ki he officer sarkar ba kilalet sya ka jingking jeri ha ka shnong siet hashela bat kene ka thumu banwan ra ka kam sanchar kam hajan sya gibenta bahatrai hak emlang salang kane ka jingnet jingo ka thumu bane kendo ikinong shong shnong bat ban pen shong dor ki jingdon kam hakikam penroi daki khamat lajong Menteri Rang Ba kejela ule keren baru ba haliwar urang ba shnong balabat ikene kam lakum ba sau posnem. Menteri Rang Ba ule penbenaru igi babon kilat ban kentiu gi jingtai jingshna bat ban kentiu ya ka kam jungo kai perthai. Ula keren ru syapang ka jingmang pisa ban shnai ke surok ban kentiu kilat peneso kam tam na kebenta kinong shong shnong ban na kebenta kinong jungo kai perthai. Ula kularu benchnapan bha ya ke ke skol lower primary kenang ban kershan ya ke pule puthi kane ku khubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong ka jingpan kre ban penlong ya ka Meghalaya Games ka bahan Rio kalaya chaprang ha ka balapan biang ki jaka elekai bat don ru ki jaka elekai ki balashna ki bala jandap haswaban sedang kene ke lumpung elekai Kibor peniat distrik ke West Janta Hills bat kinong peniat ke Lakmi ban penbiang ya berok ki jingdon kam. Ha ke Lakmi lenti bakumba lai hajar pras pa atam kinong ilakai kinwan bane shimbenta. Kane ka Meghalaya Games kan sedang nadok arpo terik hado ka arpsan terik mentau kula lengkot.
bat kendon arp kundai tli jat jingel akai bakentup ya ke jingel set kenam ke athletics ke badminton ke basketball ke football bat kiwe on penlong ye kini ke jingel akai ha jowai wa ya jer bat kle tersi kat baya artli pat ke jingel akai on penlong ha shillong kata ke jingi ya ke ban penlong ha ke crinoline swimming pool bat ke golf ya ke ban penlong ha ke madan golf jong ke Assam Rifles halat kor. On play perdai ke nega jingil akai la syai kesngi do menteri ketenat sports pada youth affairs ke Jela Meghalaya ubak Shakliar Warjri ha ke district library auditorium ha mentong ha jowai. Ha ke jingil akai Meghalaya State League ka Maulai Sports Club ke Lepenliam ya ke klik maule da pragola not ha ke jingil akai ke belalong ha ke madan SSA Stadium ha Polo Shillong henin kesngi. Hagawai pat ke jingil akai bahnin kesngi kalat that labo kala penliam ya ke Jante Hills Derby da san golaar ha ding cenderum ha kliriat. Nong yalam badai kemi ya ke Meghalaya nak All India Congress Committee Dr. A. Chellakumar ulong nin kesngi bagi nong yalam ke Congress kibala pet seng kila banwan pai onda kila kut jengmut. Dr. Chellakumar ulong ya kene kinong tok kubor nin kesngi hadin belawai ke jingelang kinong trai ke Kongres ha Kongres Bhavan. Ulong syuk-syuk bagi nong yalam kila banwan paish ke Kongres ban penklan ya keseng na kebenta ke bahaka miat ke Jela Meghalaya bat ke ri berok kowe. Ula benrap bagi election MDC hari lom kasih bat jantia kalong ke bakongsan bahaya keseng Kongres bat ula penpau ke jing ngos kem baka Kongres kan ke imbiang ha ke Jela Meghalaya. Keseng National People's Party NPP hinin kesngi ke lepenmi ya ketup kerteng ke baar jong hinyongut ki kertong ke bane konik election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council ke Banlong ha ke arpo iterik urempang. State Working President ke NPP uba Hamletson Sondoling uleto baya ketup kerteng ke balai jong ki kertong bane konik election MDC syaka Khasi Hills bat ke Jante Hills Autonomous District Council on sepen benala syai kesngi. Kad haduk mentah ke NPP ke ladat penbena ya ki kerteng jong ki arpusan ngut ki kertong ke bane kun ya ke election MDC. MLA ke South Shillong constituency ubak Sanbor Shulai hinin kesngi ula play umau nong rem ban siang ya uplang artificial turf hamadan laban. Komisi benta jong ke project on Shnaru ya ki jingker ki kenro ki nalab ki jakalit bar. Habakran kene ke jingelang ubak Sanbor Shulai uloong ba ondala pendap ya kene on penon kameka tek tang na gebenta ki kamele akai. On snai kene hapok ke skim SPA ha ke jinglut basan point arnriu klur tengka. Ya ke curfew la penjari ha ke ke subdivision ha ke distrik Kangpokpi ha Manipur henen kesngi. Hadin ke jingken at ke belami ha Prengkinaga bat ki Kuki Zo. Hagawai pat ke jingja ha ke distrik Kamjong ke kenhun jagi breu ke lalet ban penjat ya kawai ke kam lashna shipor jong ke Assam Rifles layatho kita long kubor. Speaker ke Lok Sabha Om Birla ula penbena bagi India kan penlong ya ke Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth Countries CSPOC ke Baar Pupra ha ke senam Arhajar Arpunrio. Birla ula penpau ke jing ngos kem bakane ke conference kan wanra e ke jing yatai ke badan jing mud bat kilat e trailang halor ke jing e bamat ha ke perthai. Uli itu balarai bagawai ni ke benta bakongsan jong ke CSPOC ba arbupra kan long ke jing pentrekam ya ke artificial intelligence bat ke social media ha ke jing trekam ki yang dorbar parliament. Menteri Rangba ke Jela Arunachal Pradesh Pema Khandu hinin kesngi ula kawe lama ya ke jingel akai baninya raft hakawa Brahmaputra ke bahap apok keri India lituk ki kubor na ketrat yadari ha Guwahati. On penlong ya kene da ke National Institute of Mountaineering and Adventure Sports batkan sedang na geling ha Arunachal Pradesh batkan kut ha Dhubri Hatsinggi Mari ha ke Jela Assam ha ka Khat Sauterik urempang. Bat katto ko kubor kalakot akan ke step ke balawan chapi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por prabajeng ne sok baga Delhi Station na ke benta ke kubor ke ktin Hindi, ke banbot ke kubor ke ktin Pareng ha ke por prakat san minute. Ni penken mawi piginong ngap bah ke por prashteng na ke station pin yo ke North East News. Ke por menta ke agenda partan prabaje.